wawasha u popole nga kele le oia. O le leko e kalia mi ngoga kupel malo. Le avo e o so maile mi skale i le malamala mai mela e kaukala iai. O le ke enga e whalkupe uma whakao i ngai wha. O ka sanga le malo mo ngoga kupe. O se mem kau kia kere lea. E kau mai ai. O bankrupt le malo. Wai, le mangingo i mus pepa iau mai. Ko aka ke ia i fo i. Ia ma niusia ngā waku. O kau pungi le miniskai. E le o le malo o fongo whawai. O fongo whawai o le pule le malo. A le au mai ia waku i le malo i o. E a fo i. E mai e le ai e pule a fongo whawai. E le mwhai e le se whare kupe o whai ngā mea. O wherangi mea ka whiai. Lo le mea ngā ala inga kasia le awala. No ngā tupe le malo o lo fiso kupe whaia. E le mwhai ngō whape al vanga le whaingi. Ngā le ofisa kupe whaia mea. A o le mea le wale mai. Mo ke enga. O le malo ala ngā. Ya, a le fo ia lua kui fafo. E le ufasa lua kui lo psava. Ya kilo ngel malo ni si le Australia. Wa ngau le malo. Wa bankrupt le malo. Wa ko nga fa punga. Wa insolvent le malo. Wa ai kala fu fa ni loans. Fa ni no nga tupe. Ai le kalia.